Kumshi benta ban kentiu ya kasap kapong hakarwai kasiaw katem kaput hakajela kakunhun Maujam Event Network and Shillong Entertainment Event Network kalakot laweri kiriu dan sab ban wani shimbenta shaka audition ka banlong hakakat nyo tarik ubunai jeliu hajar pulai ka banlong ha ususu tham auditorium Shillong bat ka final kanlong haka puwei tarik ubunai jeliu hajar pulai ha evening club Shillong hakapor shibaji shaneng habaya kranche kilat batai kubor ha Shillong Press Club u founder and event coordinator Maujam Event Network and Shillong Event Network u Edwidge Edi Majau ulayatu baka kunhun kalakot ya wer ya baro kibadan sab banruai ban wani shimbenta shakani ka audition bat kijin ruai bakin ruai de tang da kaktin khasi shushu ulaong baka kusnam ka de da kasong pisa ki yora ya kanam la job ka de khatsan hajar tingka bawan baar ka de shipo hajar tingka bat bawan balai ka de san hajar tingka biki dancing competition singing competition terter dia hakni ka kenti bamenta ka jingwan ringi sini ka lomba ikwa ban pentep ban wer ki khun samla jong jela jongi hakba ngin sapelong ka wei program ka bande bi thik tangna ka benta ka jingrai khasi ka bangai kiteng ka rinsan ka jing ko roi de hangni khnyak unchpuni lesi kidon ki balai i ka ni poster namar bang la persang hadi video ki balet na persang ban lut ki social media kuma ka Instagram page nung tabit Facebook ung terter di kani program puluh kumsi benta ngoi pi bingin amin sim di khun samla kinwan shkmat ha ga bidai wat kani program di kumbang la i ha kani ka poso kolong ba ya ka audition round ngin pelong apo sesutham auditorium kamde khat nyau tarik jong bana Jun di nak benta ka final round di ha kani ka audition round ngin jiet kumba shphumut di kipa syak select shungut kin salak mun kontes bandrung spok final round ke banlong haka afwoi trik bana Jun hapo ka evening club Shillong te po pulis besar di nakaliang kejungi ha bide bukni program ngila persyang ban wanra i kat bala ya kasong tingka ka bahe ti hendrai ngimla pa pun syak ta thong na marba kumah ni por ta shim jing ngi nginyo jingrap dia bangile ini program kenaru ngile tang para mengikuti para member si dia benar menginyo jingrap ke nakal yang sarkar ni perkumpulan terteru ngimpak lah benyo ting sugu ya ke prize money kabadai khasan hajar nam taj bejob 10 hajar nam taj bolong baar bat lah bat san hajar ka nak benta kibuan balai tinalor kini ru ngin ai bat ringkat ya ki mementos nam taj kinong job tegani di kebankong Shibenta nak benta ke Maujam Event Network ringkat perka Shillong Entertainment Event Network hakni ka buna Jun kani di Shibenta ka mengikwa untuk sengau bat daily ba kani ngikwa pan khat banwer sai sien ye khun samla jong ka jela ngi brani kasab banrwai kande thik tang ta jirwai khasi khila banrwai ye jirwai pithohi dadi ru katan kham bha shu bat rafi wan pinrwai ko ko su kolong kita ni nak benta kani jumtip benkong audition ka sik derengkat bat ngi banyerap bat nak benta ka platform gid ai khun samla kiba nang pa bantem kamdil ba competition dia ka bumut ba lardon kumunu kiba kwa ban wan shmat dingin ai la ru kani kesian benta kan debat ka platform na benta kiba nam tak beginners nam mo barang sedang ban roa bantem kiba kwa ban wan ban perform ban pen i ka sap ki gidon kani benta kamdil ka competition kandai pat kumsi benta ba hagani ka benta ngin ai ba kandon ki program man lak tayo kata mut kumbang ka jitho ba tho ngi ho a platform for beginners open call te hangni details kila bani kani kandai na benta ki nongwa pat ki balik si kidon kiba sunang taman ra si ka platform ka juki kimyo te kani limba ni platform ni khot ni wer ni ki pat bakinwan kani kandai tang nak benta ki jirwa ki barwa pharen jadi nu ki khusna ba banang banruai bat badon ni jirwai kumba sipo ka santli isi de ki kwa de ki don ka jilong interest bikin wan bikin pen ka sap de tingi alat me kata ru de hagani ru inumla ba mungkin khot de ki wan bun de kan don bat ka audition mungkin jiet iki kumba sipo fungut ngin jiet bat limba nang jiet iki ngin sabatai pat ka kam bomki gede benda
limba kini ka platform mengin sa pelong ke mana to yo mo di cafe gigs mengyong te muslim ni si pelong epo ka cafe shlong mana kita yo tim hoi cafe shlong lam kra te ya kini menta pat lesing ngin sapet ka area ka bamangi ondan ya dep ban yo swa igong sebentar nak lawan hadian ba nak lawan ngin sasim kutmut ki poi baro te hangta ngin sai penbit bat ki pat nak benta kijin penbit imba kam kram ki kelak ban yo lam perform lesing kelak ndai epo ki clubbing ne kelak ndai haki open air platform sekelak benda pada kafe. Kini si benta nak benta ka open course. Kini ngak bu ang nimo kini kandai naruk benta ngila open ni kila ban phone ang number dok nang pok ka poster. Ka last date bikin phone dari bikin pentip ya ladi dan dia bikin sen. Ke bat sen ya koi ka video perform bikin perform. De kini kan kod akalai photorik mentau benai. Kita mulai photorik benai April. Dia ya ka result jong ki pat ngin sa pentip akasan tarik berani arja pulai menu busyak jib menu mak kenam kinyo perform yang tak platform ni tak buang ni dia kini di situ ba dia namra di badai ko mahpo ki club santa di badai bat ki outdoor events ye dia kini di kemsi benta pat nakal yang jong ni ka team jongi baha ka afuai bat afu tarik jong mentau benai in penyak ini program ka badai ka spring sunset fiesta ni atem te hamni pat kanumdai ka competition dan kanumdai da kumoi pat ndai kani deng ikot bat ngi aila pat yaitu ki nongrai ki notem ki blak pau pa jogo jela bikin wan bikin demental bat ngi hanya program kum ki benta penstuna pat ya bro ikinong sosong jogo jela jungi bat bro ba iet jurwa tingni khot mi wer ka afoi kan dai po hamni po khandai la po ka mikado club afrik kan dai po nongsder riboy Haka Sylvan Horizon Resort. Kini dari si benta nak benta ikut ngiwer ki ba iet jurwa ngala mano bikin wan benta bani si benta hak ni program. Sylvan Horizon. Dia kepo akan dari si beje nak khai singi nak benta audition round. Dia nak benta final round kan dari si beje. Ya kadang emba katno kiba katno snam hadu katno snam laban kontes ni kan penjual. Dia kini ka competition mo kan kemudian senam kan day baik open kategori baik nisha yang subhaya baru nadu ki kun samna competition rang kanuro kerta kemudian jikam kila umman man sibenta hak ni ka competition ki hak ba siun registration nade ho kumba omne fi nak ban kong hi lada ngin susim kum tu ban supenwan ru lesi kan simjing e even pinmi pat i julu jin septing i susim i jing ka bai chan kanum he kan ditang sanspa tingka nam taw ni ka bai decision sanspa ni ka morwai bat kindat ni komision kan dei tang na benta ki berwai morwai bat armut umur sulu bat duat bat la kenturu bakin manra lagi jong ki tiartem lah dei ka kita na kono ka maki pinangkam kita tidak manra dal dia Deki judges ni judge tu ngimpat lah mungkin banyak tu ni namar bang dan ya penkret tinggi kermen ni judge ni ni napo na jalan ni ngimpat perkat nama nora nabar namar ba kandai tik nampak tin khasi tinggi kuat ni namar po ka jalan ni buon ki nongrai ki tem ki balapau tinggi kermen ni bang kerjaan joki kinwan ban nirap mengi nak bentang ni ka platform tin judge santai ki nongsi bentar tinggal bentang patlah bandong mundu banwan tinggi pat long ready kata tinggi sepentik pada dia mundur ban wan ban judge nang tahun pura.